bamugisha Akoze Imana ibagirire neza sana. Nasaba protokoli uri hafi. Acha niombe ashaze yako karibu. Azahanagure hano. Akuja apanguze hapa. Maana tuze kumva ijambo ry'Imana. Ili tusikie neno la Mungu. Hari ukuntu hagiye amenekuzuya. Na vile mambo na ahanagure neza nimara. Apanguze vizuri. Akira papa. Ahanagure neza. Panguza vizuri. Yes. Kichara. Musalaba wake Yesu na usifu sana. Yesu nilinde huko hatani huo musalaba wake na usifu sana. Yesu nilinde huko hatani huo musalaba wake Yesu na usifu sana. Yesu nilinde huo hatani huo musalaba wake Yesu na usifu sana. Yesu nilinde huo hatani huone. Amen. Karibu mvuga utumani mumugisha. Karibu mnenaji, Mungu akubariki. Amen. Amen. Imana ishimwe kubw'uyu mugoroba mwiza. Mungu asifiwe kwa jioni njema. Imana iduhaye kandi ambayo Mungu ametukabidhi mara tena kugira ngo dukomeze kuba imbere yayo. Ili tuendelee kuwa katika uwepo wake. Turashimira ikaze. Tunashukuru ukaribisho. Turashimira abantu bose bongeye kugaruka. Tunashukuru nyinyi ambao mmerudi mara tena kuza guteranira hano, kuja kukongamana hapa. Turashimira abaririmbyi. Tunashukuru waimbaji. Turashimira musobanuzi. Tunashukuru mkalimani ama wakalimani. Turashimira abakora ku byuma tunashukuru wana mitambo yikorana buhanga. Wana mitambo. Turashimira abacuranzi bacu. Tunashukuru ambao wanatuchezea vyombo vyetu. Turashimira umuntu wese wageze hano. Tunashukuru yeyote ambaye amefika hapa. Biblia iravuga ngo turi ingingo za Kristo. Biblia inasema kwamba sisi ni viungo vya Kristo. Umuntu wese ni ibyishimo by'undi. Kila mtu ni furaha ya mwingine. Uko waba wicaye wifashe kose, vile ambavyo umeketi, uriya uri ibyishimo by'undi. Wewe ni furaha ya mwenzako. Bahaye kaze rero murakaza n'Imana ibaheze umugisha. Nasema karibu na Mungu awabariki. Bino mugoroba wo gusezerana. Hii ni jioni ya kuagana. Dushimira abashumba kandi badutumiye. Ama jioni ya kusema kwa heri, tukishukuru pia wachungaji. Kandi dushimira abantu bose twabanye. Na tunashukuru wale ambao tumekuwa na wao. Twavuze amagambo menshi. Tumezungumza mambo mengi. Ariko muri ayo menshi ufite iryo wakuye. Lakini kwa hayo mengi tumezungumza umeweza kutoa moja tu. Kandi iryo ngiryo riragukomeza. Na hilo moja ambalo umetoa litaweza kukuimarisha. Ejo uzongera irindi. Na kesho utaongeza nyingine. Ndizera ko Yesu ataragaruka. Naamini ya kwamba kabla Yesu arudi tuzongera tubonane. Tutaweza kukutana mara tena. Kandi nagaruka. Natakaporudi ibyishimo byacu no kuba mu bwami bw'Imana. Furaha yetu ni kuwa katika ufalme wa Bwana. Reka dusome. Acha tusome. Nanone ndaza gusaba kurya nasabye baze kutwemerera. Wataturuhusu
tuze gusoza tugenda. Tutakuja kutamatisha tukitoka nje nikimaliza. Ndiko nabona ku gitaramo cageze nk'umutwe munini. Lakini nikana kwamba naona ni kama ibada imekuwa nzito sana. Kandi mushumba yageze neza kabisa. Na mchungaji umefanya vizuri. Akuriye kugeza abantu kunyota. Ni vyema watu waweze kumaliza kiu. Kandi navuze mu gatondo. Nimesema asubuhi kuririmba, kuimba ni mu bintu bimwe binezeza umuntu wa uririmbira. Ni moja baadhi ya vitu ambavyo vinamfurahisha muimbaji. Ni kugaragaza marangamutima y'ibyishimo. Ni kudhihirisha hisia za furaha. Kandi nuri imbere yawe kaneze. Na yule ambaye anakutazama hivyo hivyo anafurahi. Niyo mpamvu rero kuririmba ari byiza. Ndio sababu kuimba ni vyema. Kandi umuntu agifite imbaraga z'umubiri akuriye kubikora. Na mtu akiwa bado na nguvu za kimwili ni vyema aweze kumwimbia Mungu. Kubera guhagarara cyane. Kwa sababu ya kusimama sana. Sigaye ndinya kutwara umwanya wo gutamba ngasubira nkaza guhagarara. Huwa naogopa kutoa muda wangu nikicheza pia nihubiri. Ariko nanje no bangutamba. Lakini na mimi naweza hata kucheza. Mwanya ntabwiriza. Kwa muda ambao sipati fursa kuhubiri. Ndashobora gutamba. Huwa pia nacheza. Ariko sino bangitwara uriya mwanya wozunanira. Lakini mimi siwezi kuchukua muda mrefu kama nyinyi. Bacu baracafite imbaraga. Hawa ndugu bado ni vijana. Kandi ni byiza cyane. Ni vizuri kuwa na nguvu. Marko bice 14. Marko 14. Umurongo wa 41. Na ukurasa wa 41. Marko 14. 14 kitabu cha Marko. Umurongo wa 41. Ukurasa wa 41. Haravuga ngo Biblia inasema agaruka ubwa gatatu arababwira ati returning for the third time, noneho nimusinzire mu ruhuke. He said to them, are you still sleeping birarangiye and resting? Enough. Igihe kirasohoye dore umwana w'umuntu agambaniwe. The hour has come, look, the Son of Man is betrayed mu maboko y'abanyabyaha, into the hands of sinners. Yohana 19. Yohana 19 n'umurongo wa 30. haya yake ya 30. 19:30 aravuga ngo Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati birarangiye. Acurika umutwe, umutima uracika. Amen. Twavuze amagambo menshi, tumezungumza mambo mengi. Jambo tugiye gusorezaho, neno ambalo tutatamatisha nalo nirivuga ngo tugiye kuvugana, tutazungumza mu mwanya muto, kwa muda mfupi, wenda mu magambo menshi, kwa mambo mengi. Ijambo rivuga ngo byose birarangiye. Neno lisemalo it is finished tetelestai. Iyo umuntu avuze ngo birarangiye, mtu akisema ya kwamba yote yamekwisha, akuriye kuba avuze ibyo yariko akora. Ni vyema aseme orodha vitu ambavyo alikuwa akifanya, hanyuma akavuga ati ndabirangije, na aseme ya kwamba nimemaliza. Twavuze urugendo rwo gucungurwa. Tumezungumuza safari ya ukombozi, tuvuga uburyo rwarwanijwe, ambavyo shetani ameipiga vita. None mu gatondo tuvuga ko Yesu yahambwa kazuka. Asubuhi tukasema ya kwamba Yesu amezikwa na kufufuka. Ariko kandi lakini tena yari afite icyaje gukora. Alikuwa na lengo lake kuja. Icyo yaraje gukora rero, mpango wake wa kuja yagisoreje kuri iri jambo. Ametamatisha kwa neno hili. Icyo gituma bivuga ngo reason why hahirwa gusoza kuruta gutangira. Ni heri mwisho kuliko mwanzo. Abantu twatangiranye gusenga, wala ambao tumeanza kuomba na wao, bamwe barasigaye, wengine walirudi nyuma. Ubundi baravuga ngo ubuvyutse, huwa wanasema kwamba uvivio uamsho, ubuvyutse uamsho iyo buje inapokuja bugira abantu buta. Kuna wala ambao inaacha ukagira abandi gutwara, na wengine inachukua na inawabeba. Niko ubuvyutse bubaho. Hivyo ndivyo uamsho ulivyo. Ndibwo bashorera mwese, uamsho hawezi kuwabeba nyote, mukomeze mugende na muendelee kwenda hivyo hivyo, kubera ko bugira amategeko n'amabwiriza, kwa sababu ina terms and condition yake. Bugira abantu bamwe buzabusunika. Kuna wala ambao inaweza kupush, inawasukuma ukabasubiza inyuma, ikiwasukuma ikiwarudisha nyuma, ukababwira ngo nimusubire inyuma, na inawaambia murudi nyuma. Noneho rero
na tena abo bacu barasa naho batararangiza hao bado hawajatamatisha. uko kera byarapfuye. Wao mambo yao imeisha. buriya umuntu w'igitangaza, Mtu wa ajabu, indwari yule ambaye ni ni shujaa, kurangiza igikorwa wari gukora. ni yule ambaye anamaliza kazi yake vile ambavyo umemaliza kazi. ejo nariko nigisha abantu, Jana nilikuwa nikifundisha, nariko nigisha abayobozi, nikafundisha viongozi, ndababaza ngo ese abandi iyo bakora mu madepartement, nikawauliza watu wakifanya katika idara. reka mbe ngubaza, Acha niulize, umuyobozi w'abanyamasengesho kiongozi wa cyangwa se waombezi, nundi idara ya waombezi ambaye ni wakubaza ngo kiongozi, ese uwo murimo inde wawuguhaye, wakikuuliza nani amekukabidhi kazi hiyo, abanyamasengesho n'abantu bataza bacika intege. acha niseme waombezi hawawezi kukata tamaa Reka ama mbe nguvuga wachoke. nk'umuyobozi w'abamama, Acha niseme labda kiongozi wa idara ya mama, mvuge umuyobozi w'abapapa, kiongozi wa baba, cyangwa umuyobozi wundi wari we ama wese. kiongozi yule mwingine yeyote. burya muzamubona iyo bari abantu bari mu mirimo Wanapokuwa katika kazi, baba barayishizwemwo nani, nani ameweka katika kazi hizo ko muzamutekereza mwebwe ambavyo mnafikiria? ngo n'Imana, hanyuma abayobozi bagakonfaminga bagashiraho amavuta. wewe wari uvuze gute? ariko bagakurikiza imihamagaro yabo. bavuga ko nako Ni ababayoboye nibo babashiraho ariko bagakurikiza imihamagaro yabo. Yego. kandi imihamagaro itangwa nani? N'Imana. ese ko turumvikana? Mnasikia, mnaelewa jambo hili? none niba twemezanije twese ko ari uko, Na kama iyo tumekubaliana kama umuntu hili, aje kwa pastor mtu akikuja kwa akamubwira mchungaji ngo ndananiwe, na mwambie nimeshindwa, ndashaka kuva mu murimo, nimechoka, nataka kutoka kwa kazi abavuye mu hii. murimo wayo, Ametoka kwa kazi ya nani? oya reka nsubire nje hariya. ese Acha nirudi turacyari huko. kumwe? Tu pamoja. Reka mbafashe aka kantu. Acha niwasaidie. ndashaka hariya. Acha niwasaidie. mwari muvuze muti abavuye mu murimo wandi, Ametoka kwa kazi ya nani? Amepewa na nani? avuye mu murimo we. oya mutanga ibyi, nazanye inshingano. Hakuna jukumu tumesema. hari inshingano nazanye hano. Sijataja kuhusu jukumu. mutandukanye iyo ndongora mvugo. Mutofautishe sentensi hizi. Sinigeze mvuga inshingano. Sijasema jukumu, responsibility. ndi kuri rya jambo ryo kurangiza. Ni neno vile ambavyo mtu anatamatisha na maliza kazi zake. Mimi narudi hapo. Mwari muvuze ngo abavuye mu murimo ya kwamba ametoka kwa kazi ya nani? W'Imana. Kazi ya Mungu. Mbabwire dufite ibibazo Tuna shida kubera kutigisha abantu, kwa kutokufundisha watu, kandi biriya babasubiza ariko ndabyumva cyane na majibu yao nasikia. buriya ko ndabyumva, Nasikia sana. hariya mbitamenya ikibazo kihari. Na ninajua shida iko wapi. mwe bwaririndi mufite aho ngaho hano. Mna majibu, jibu abavuye mu muhamagaro we kwa mwito wake. ariko tugaruke muri ndashaka hold on. ariko yemwe mwangurikiye kwa nje mwarimu. Mimi ndiyo mwalimu, mnifuate. Dore icyo tuzadupfa namwe nuko muzamugira nk'abazi ibintu mutabizi. Mnajifanya kwamba mnajua, mna maarifa na hamna maarifa. Mushake kwiga Na mtaki kujifunza na mpate maarifa. Ibitari byo. Na mnaeleza yale ambayo hayafai. Ninde wize ishuri rya Biblia hano? Nani ameenda kwa chuo cha Biblia? Tumva nawe. Mvuze neza wa. Umesema vizuri. Umwarimu yaje nabaye nguca ku ishuri rya Biblia. Mimi mwalimu nimeenda kwa chuo cha Biblia miaka 3. Kwa hekima yini mike? Nikisoma kwa hekima mwalimu wetu. 3 simike. Miaka 3 sio kidogo. Mwarimu isobanuriye gute? Mumeleza. Ku isomo ryanje sindinda, ndashaka ngo tumenye. Nataka tujue, tupate kuelewa. Tuna shida. Nsubire mbaze. Niwaulize tena. Navuze ngo nimeuliza je, iyo umuntu ahagarariye
abamama ukisimamia idara ya mama ugahagarara abapapa ama usimamie wa baba cyangwa ukaja ukayobora Sunday ama school idara Sunday school cyangwa ukayobora urubyiruko ama idara wanalipa cyangwa ukayobora abariri uongozi wa imbaji. ndavuga ngo Nikauliza, je, swali yangu, ese uwo murimo kazi hiyo uyoboye ambao unaongoza wawuhawe n'umushumba ni nani amekupa? Ni mchungaji? ni umurimo w'umushumba cyangwa n'uw'Imana? Ni kazi ya mchungaji ama ya Mungu? Reka nsobanura aho. Acha nieleze. Yes, ashimwe. Amen. Nkurikije uko ikibazo kimeze aha, Imana ntabwo igaragara nk'uko tuyizi. Imana yasize abantu bayihagarariye cyangwa se bakora mu mwanya wayo. Hanyuma rero iyo ishizeho abantu, hari umuntu nanone yashizeho presence yayo. Ashobora kuba ari umushumba kugira ngo abashe gutoranya ufite uwo muhamagaro runaka amwemeze. Rero ndumva buri kimwe cyose ni Imana yagiye igishiraho, hanyuma abantu bagashyira mu bikorwa. Murakoze. Ariko ko nshaka kuvuga uwo murimo uwo nuwande ni ya Mungu, ni uw'Imana. ya ni ya Mungu. Good, turazemezanya ibyo, tunaelewa. Okay, tugaruke rero. Acha turudi. Iyo uje ukambwira ngo na unapokuja uniambia ndanandingwe ya kwamba mimi nimeshindwa, mbivuyemo, nimechoka na kazi, umetoka kwa kazi ya nani? Uvuye mu murimo wa Kristo. Uvuye mu murimo wa Kristo. Uvuye mu murimo wa Kristo. Umetoka kwa kazi ya Kristo. Turabyemezanya. Tunakubaliana. Oh, wow. Eh. Ko muhaririye kandi arimwe mu bivuze. Urabona? Nibyo. Nimba mwavuze n'Imana itanga. Bwana Yesu asifiwe. Imana ishimwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Gwina hano. Kuja. Mwitonde. Twende pole pole. Nonoga mugende neza. Urahakanye we ngo ndabavuye mu murimo w'Imana. Wahakanye. Wewe umesema la. Mu murimo abavuye mu murimo. Ametoka kwa kazi ya nani? Abavuye mu nshingano yatorewe. Nandi wakubwira inshingano. Ta nshingano twavuza n'umurimo. N'utorerwa inshingano abahawe inshingano zo kuyobora umurimo. Uwo murimo hata hawe inshingano yawe zo kuyobora umurimo. Kazi ya nani? Noneho yarayoboye umurimo w'Imana. Yes. Ariko avuye mu nshingano ariko ndavuye mu murimo w'Imana. Niko numva nje. Murabyumva? Banzurinde. Ngufashe. Umba mwitonde hano. Twende pole pole. Tandukanya kwizera n'umurimo. Tofauti ya imani na kazi. Wakubwira ngo ndiwizeye. Hakuna mtu amekwambia hujaamini. Yotogwa kavamo. Ndio hiyo tunakuuliza, tumekuuliza sasa. Nibyo twariko tuvuga. Haleluya. Haleluya. Bwana ndagaruka ku isomo. Nitarudi kwa mafundisho. Ndiko ndashaka ngo mbasige. Nataka na buriya nayisemenya nawe namenye ikibazo ufite. Nimejua shida yako na wewe. Biblia iravuga ngo, Biblia inasema ngo turabo yamenye, sisi ni wale ambao turi nabo yatoranije, ametuteua, dutoranira muri Kristo Yesu, in Jesus Christ, ariko ngo ikabifite imirimo, for the good works, kazi imirimo yatugeneye gukora, kazi ambazo ameandaa tufanye, imirimo yagenye gukora, kazi ambazo ameandaa ili tuzifanye. Siko bimeze? Ndi hivyo. Ya mirimo rero igashirwamwe abantu, na hizo kazi wanadamu ndio wanafanya. Yamara ubundi umuhamagaro uba mu bintu nka 3 4 5 kugira ngo umenye umuntu umuhamagaro, ariko ndacyaye nigarukira kuri iki gikorwa. Bado mimi niko kwa kazi umurimo, ukiakilisha ukisimamia kazi fulani katika kazi uvuyemo. Iyo ubwiye pastor ngo ndarangije, unapoambia mchungaji nimechoka na nimeacha, niyo nabajije ngo surya uburyo uvuye muri wa murimo. Nimeuliza je, hiyo ni kazi ya nani? Umurimo wa Kristo, kazi ya Kristo. Warangiza ukubushoje, hiyo sasa umetamatisha kazi hiyo ama? Tugaruke rero ku isomo. Acha turudi kwa somo letu. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Imani shimwe. Muzo bisigane. Tubona changamoto. Hii changamoto turi kumwe, tu pamoja. Narimbuze
ngo Yesu Nimesema Yesu yawe umurimo na se. amepewa kazi na baba yake. Wamara guhabwa umurimo. Alipopewa kazi na Uko baba, twari tuvuze natwe twawutanga. vile ambavyo na sisi tunaweza kupeana kazi. Nahabwa umurimo afite uwumuha. Kuna mtu ambaye anapeana kazi. Umurimo w'Imana, Kazi ya Mungu tugira kontra. haina contract. Ta kontra ibamo. Haina contract. Ngusavuge ngo ndawusezeye. Eti useme nimeiacha. Niba twemera neza. Na kama tunakubaliana Ko umushumba ashobora kuba serukira Imana. ya kwamba mchungaji anakilisha Mungu. Akakwitegereza akakureba. Na anakuchunguza na kutazama na nini. Akakubwira ngo uyu murimo. Na anasema kazi hii. Ahubwo ikibazo nge nagize. Shida yangu ni hii. Nejo mundi nabibwiye abantu. Hata juzi niwaambia watu. Ta murimo nigeze mbabwa ngewe. Hakuna kazi mimi nilipewa. Umurimo wo gukorera Imana. Kazi ya kumtumikia Mungu. Mungu. Nigeze mbabwa. Hakuna mtu mwenye ambaye amenipea. Imirimo yose nakoze. Kazi zote nilizofanya. Naganja kuisaba. Nilikuwa nikiomba. Kareba mwitorero. Na naona kwa kanisa. Kabona ibintu byafu. Na naona mambo hayako sawa. Na naja kwa pastor. Na naenda kwa mchungaji. Namubwira ngo ndashaka. Na namwambia nahitaji kazi. Niba mukwemera ngaho. Kama mnaweza kuniruhusu nifanye. Na wananifupea. Usibye ubupastor. Isipokuwa uchungaji. Natorewe. Ambao nimeteuliwa kufanya kazi zingine kwa kanisa. Nilikuwa nikoma mwenyewe kwa sababu ya nini? Nilikuwa nikijihisi kwamba rero mufite shida tunayo. Hakuna kazi ya Bwana iliyo ndani yenu. Nyinyi hamtembei na kazi ya Bwana. Hatujui. Hamna kazi ya Mungu. Ndio sababu iyo bagushize mu murimo wanapokuweka katika kazi umurimo w'itorero unafikiria umepewa kazi ya kanisa ukatekeza kuza gusezera pastor na unafikiria kumwaga mchungaji. Sasa mbivuze neza. Nimesema vizuri. Nari mbisobanuye ngira. Nimeeleza. Tukasubiremo. Nitarudi tena. Acha nirudi. Na inagize mbanze maroza oni maraswenga. Nitarudia tena. Biblia iravuga ngo Biblia inasema abigishwa bose mitume Yesu yahamagaye. Yesu ambaye amewaita yasangaga ku mirimo. Alikuwa akiwapata kwa kazi zao. Anasema nifuate, munifuate. Kandi ndaguhumurira. Na mimi nitakupea kazi. Acha kazi yako. Unifuate upate kazi ambayo nitakupea. Manatii kandi bikaba muri we. Na inakuwa ndani yake. Amemwambia Petro uve mu kuroba. Toka katika uvuvi. Akajiuliza. Yesu yari yabonye muri we ko ari mwiyoba. Yesu alikuwa anaona kwamba ana kipaji. Aramubwira ngo nduzaroba. Akasema hutavua. Inuze kuroba ureke ifi. Acha kuvua samaki. Uje kuroba abantu. Njoni na watu. Biblia inasema baramukurikira. Akamfuata. Ubundi kugira ngo ukore umurimo w'Imana. Ili ufanye kazi ya Bwana. Ni kufuata. Ariko ngira ngo nzare buryo nzahuza abacuranzi. Nilikuwa nimekusudia kuwakusanya hao wana mitambo wote. Nimara mbigisha. Niwafundishe. Mbabaze ngo se. Niwaulize je. Kuki Daudi yacurangaga? Kwa nini Daudi alikuwa akicheza hizi mitambo? Amapepo agahunga. Na mapepo yanatoroka. Kava muri Sauli. Mapepo yanamtoroka kwa Sauli. Kuki. Kwa nini? Kuki mwe mucuranga? Kwa nini nyinyi mkicheza hizi vyuma? Ahubwo akaza. Na mapepo yanakuja badala ya kutoroka. Timushaka kubimenya. Hamuhitaji kuelewa. Sio vyiza. Ni mimi nilikuwa nimekusudia kuwafundisha. Kanzana kantu kamwe hano. Acha nilete kitu kimoja hapa. Mwihangane mbere kaka kantu. Niwe radhi niwaonyeshe kitu hiki. Ese mwarambiwe. Mumechoka? Kandi ntaratangira. Kabla nianze. Lebera mikrofoni aho ngaho wa. Nitafuta kipaza sauti hapo. Gira ngwere kaka kantu buryo mugakora. Ili niwaonyeshe vile mtafanya. Fata iyi audio numara ishira hangaha nurangiza twumve uko ivuga. Haramumaze ngo sebuno bwiza bw'Imana ko sinigera numva buno bwiza kuva nakabaho muri Rusiya basi aramubwira ngo hani wacu twasasiye amasengesho abaririmbyi bacu umviriza abaririmbyi bakora numviriza abaririmbyi bacu barepeta iminota 15 bagasenga amasaha 3 baririmba
vesi kamwe ishengero rikumva ubwiza bw'Imana ngo abantu bakaza kwihana umuhagarikiza atarahaguruka utararongora atarahaguruka abantu bakaza gupfukama kubera iki hari ico basasiye hariho ubuzima bwo gusenga hariho ubuzima bwo gusenga ubwo buzima bwo ndakwifurije reka nifuriza abantu bakora ibikorwa by'Imana umuntu wese akora igikorwa cy'Imana ariko yumvira ino video nta musaruro n'umwe ushobora kubona mu gihe ubuzima budasenga nta musaruro n'umwe ushobora kuronka mu gihe ubuzima bwawe budasenga nta musaruro n'umwe mu gihe ushobora ureke mbabazi. Acha niwaulize conducteur kiongozi wa nyimbo uzuza kuturirimbisha hano unakuja tutabicishije hili kutuimbisha hari uguze ufata amasaha 3 yo gusenga huwa unachukua masaa 3 kugira ngo uburyo uza kuturirimbisha hano niposo tuongoze kwa nyimbo simbajire ngo usubize sijaomba unijibu tibishoboka haiwezekani tabyo hawana none mukagira ngo tuza duhaguruka hariya duhaguruswa na mnafikiria tutakuwa tunasimama hapo kwa sababu gani? Bill Graham baramubaza ngo wakamuuliza kubera iki ahantu haba imbaraga, kwa nini hapa kuna nguvu, kubera iki uyu muriro, kwa nini kuna moto hapa? Arasubiza ngo akawajibu abaririmbyi bacu waimbaji barepeta iminota 15 wanafanya practice dakika 15 barangiza bagasenga amasaha 3 baadaye wanaomba masaa 3 batera verse imwe gusa wanapoimba kitezi naririmbye gusa couple imwe wakiimba kitezi kimoja umuyobozi wa gahunda ngo atarayobora before the leader of the service to abantu bagatangira kwihana na watu wanaanza kutubu bakaza bakikubita hasi bakihana watu wanaanguka chini wanatubu dhambi aravuga ngo akasema sasi ya masengesho sisi tumeweka dhabihu nambani maombi. Chara papa kiti muzi mpamvu sababu ni gani? Sumurimo si kazi, sumurimo wanyu si kazi yenu, ibintu mwahawe mama mmepewa umurimo w'umuntu, kazi ya mtu umuntu awera amaso unakuwa udashawusengera unayombea agasenga Imana unaombea Mungu uzampe kurangiza unisaidie nikamilishe kazi uzampe kusoza neza ili nikamilishe kazi uzampe imbaraga zo gukora nipe nguvu ya uzampe umwete wo gukora nipe bidii ya kufanya n'ishyaka ryo gukora nipe wivu ya kufanya. mukora imirimo Nyinyi mnafanya kazi mkiita abashumba ya kwamba ni ya wachungaji. Sasa turi kumwe Tu pamoja ko birasa niyo bija mu nzira iyo turirimba imirimo ukorera mu isi yose yanditswe mu gitabo yaba myiza cha eti kazi ambazo tunafanya zikiwa nzuri ama mbaya ndio zitakusindikiza. Mumfasha mugize neza yanditswe mu gitabo yaba myiza cyangwa mibi niza duherekeza. yes umunsi wawe nugera abagukunda bose ababyeyi abavandimwe bazaguherekeza ariko usigare wenyine mirimo ukorera mu isi yose yanditswe mu gitabo yaba myiza cyangwa mibi niza guherekeza. Haleluya. ubunyine impanda yovuga Baradumu impanda ikavuga parapanda icyo cyonyine dusigaje nicho tambacho ubuhanuzi bwo kuvuka kwa Yesu bwaraba, hata unaambiwa kuzaliwa ubuhanuzi bwo gupfa kwa Yesu bwaraba, unaambiwa kufa ametimia, ubuhanuzi bwo kuzuka kwa Yesu bwaraba, kufufuka ametimia, ubuhanuzi bwo kuzamuka kwa Yesu bwaraba, unaambiwa kupanda hasigaye ubuhanuzi bumwe gusa, umebaki unabii dutegereje kugaruka kwa Yesu Kristo. tunangoja kurudi kwake. Sema haleluya. Haleluya. Ubunyine impanda yovuga Baragumu yapolia ikavuga ubunyine baragumu yabara yabasai kuvuga na anapolia ugahura na Yesu. unakutana na Yesu Yesu. akakubaza ngo Yesu akuulize imyaka yose wabaye kazi ambayo umeishi, Mlimo wakoraga nini? kazi ambayo ulikufanya ni gani?
Cyo si ikizamini cyoroshe. Ho ni mtihani. Indirimbo ikaryoha kandi Wimbo ikabaryohera nta kibazo bakora. Bila kuwa na kazi ambayo wanaifanya. Ubundi umurimo ni ikintu umuntu akora cha minsi yose. Kazi yako ni ya kila So siku. mu buzima. Maisha yako. Gutanga si umurimo. Kucheza sio kazi. Gutanga amafaranga. Kutoa sio kazi. Uwo ninde wababwiye ko ari umurimo? Nani amwambia kutoa ni kazi? Urinze nguzosozike. Nimbari kubana n'umugabo cyangwa n'umugore n'abana. Unless utamatisha kuishi na bwana wako ama ubundi umuntu ukora ku bitaro. Yule ambaye anafanya hospitalini. Urya mukozi wo hasi utoragura udupapuro. Yule ambaye anafanya usafi. Basaba mwita umukozi. Anaitwa mfanyakazi. Kubera kwaza tora twa dupapuro. Yeye huwa anaokota asayitwa umukozi. Hizo karatasi anaitwa mfanyakazi. Kwa kanisa unafanya nini? Kazi gani? Kwa gacerere kabaye. Mbona watu wamenyamaza? Ni kizamini kikomeye. Ni mtihani kubwa. Ubusinza ndinyi impanda. Mimi siogopi baragumu. Niteguye. Nimejiandaa. Imana nimbaza ngwese. Mungu anaponiuliza kazi zako, siku zako za kuishi, ukifanya nini? Nitamwambia. Sema haleluya. Haleluya. Nakoze kuba mwana nijoro. Nimefanya usiku mchana. Sinzira. Nabaye imbere yawe. Nimekuwa mbele yako. Nimeongoza. Nikwa yukora. Ni nini unafanya? Udasoziki. Utaweza. Yesu aravuga ngo. Yesu akasema. Birarangiye. Yote amekwisha. Hallelujah. Birarangiye. Tetelesta yote amekwisha. Kandi yabivuze akiri ku musaraba. Na akasema cyo gituma nababwiye ngo burya mu gitondo. Ndio sababu nimwambia. Burya ngo Maria agiye kumukoraho. Maria alipojaribu kumgusa akasema afadhali usiniguse. Ngoja kiasi. Ngoja kiasi. Fitibyo naje gukora. Sinatanga raporo. Bado sijapeana. Haleluya. Haleluya. Ngoja kwanza. Hono naye mbinguni. Hata niende kwa Baba. Akaona kuwa Mungu si kazi ya kuendelea kushikilia, kukaa nalo. Hallelujah. Hallelujah. Sema amen. Amen. Hallelujah. Yesu yamanutse intambwe zirindwi. Yesu akashuka hatua 7. Ngo aje kuzamurwa. Alipopanda azamurwa inshuro 14. Akapandishwa mara 14. Bira muri Biblia. Ni katika Biblia. Sibyo bangiye kwigisha. Na sio maneno ambayo nitafundisha. Narindi gusogongeje gusa. Utegereza ngo Yesu azakuzamura kubera iki? Unangoja eti Yesu akupandishe cheo. Umefanya kazi gani ambayo umeweza kukamilisha? Abarimzi baka tuzambikwa makamba y'izahabu n'ingofero, tutavikwa taji ya dhahabu, tuzavuza inanga tuvuze pundu, nimuze tugende dore umwami wacu aradutegereje. Uzambikwa ikamba nyabo, utavikwa taji. Ikamba rizaryambara taji, umuntu warangije akazi anavikwa yule ambaye amemaliza kazi. Yuza wambikwa ikamba, yeye ndiye ambaye anapewa taji. Usabyo kuba hangaha taji ya kuwa hapa, bashike bari kwame etuvikwe taji kwa sababu umekuwa hapa. Haiko katika Biblia yo kuzurura kuja tu kuzurura hapa, taji hakuna hiyo taji. Tukazubona abandi barara sione wengine wakilala basenga wale wakiomba, ugire ngo babuze icyo bakora, singanya bataho hawakosi ibyo bae basasira kugira ngo bazabisose neza watabatisha vizuri imbere y'Imana atakapofika mbele. Haleluya. Anavango karibu mwana, atasema karibu mwana, karibu urakaze kaze karibu, ikamba libe liraje na taji wa uletewe maze ni mara. Amen. Birante data we nivikwe taji, niambie sema Baba, sinarusha kazi siku ambazo nimechoka, sikuchokea bure, nakoreye umwamuzi uhema, nimemtumikia Mungu na ulipwe. Yeah. Ngawe rero sugu mukanura amaso, uendelee kukodoa macho. Tegereje. Hallelujah. Iyo umuntu ambwiye ngo arashaka kuva mu murimo nzamanti uvemo,
Mtu akiniomba kutoka kwa kazi ya Bwana mwambie toka kwa hiyo kazi. Na ukikosa kufanya kazi ya Bwana utafanya shetani. Niko bimeze. Hivyo ndivyo ilivyo. Ndakoze uw'Imana ukora wa shetani. Ukikosa kufanya kazi ya Mungu unafanya shetani. Chambere Yesu yarangije. Kitu cha kwanza Yesu ambacho amemaliza. Na amansoma soze. Nisome ndiposa nitamatishe. Hallelujah. Gusa ikintu cyantangaje, kitu ambacho kimenishangaza, nasomye ha muri Biblia bice Yohana 19:30. Yohana 19:30. Soma Biblia yera. Nikasoma Biblia takatifu. Soma na Biblia ijambo ry'Imana. Na nikasoma Biblia neno la Mungu. Soma Biblia y'Igiswahili. Na nikasoma Biblia ya Kiswahili. Nasomye na Biblia y'Ikirundi. Nikasoma hata ya Kirundi. Soma na Biblia y'Igifaransa. Na Biblia ya Kifaransa. Izo nizo ndimi nzi cyane. Hizo ndizo lugha najua sana. No sobanura. Ambazo naweza kueleza. Ariko Icyongereza naco. Lakini English zanchumva. Naweza kusikia. Ariko nyine kugisobanura cyane. Lakini kueleza ama kuelewa sana simbizi cyane. Ni kidogo tu. Nyine bene kunguko baye bavuga nkakumva. Hawezi kunisengenya naweza kusikia. Namenya no gusobanura no kwama nsubiza ariko munda yambwira. Siwezi hata kujibu lakini mtu akiniuliza. Grande. Nabitoye mushumba yihagazeho ndiyoroshe izo ndimi zose ega n'icyongereza nabaye hariya nani Kampala nagiye kwiga n'amazi amezi 2 ameka miezi 2 ko murumva ari makeya amezi 2 akafite abandi bazaje amezi 6 yogira ngo ngira icyo nsigarana keretse ndi umuswa nanje wo gupfa kandi sindiwe na mimi urabona ndi mu baswa si mtu duni ambaye hajui hawezi shika mimi naweza najaribu nuko noneho sasa ari ijambo ryandangaje hakuna neno ambalo limeshangaza nasoma iki cyanditswe nimesoma andiko hili nda Biblia yigeze ivuga ngo Yesu arapfa hakuna ambapo Biblia imesema Yesu akakufa Biblia yera yavuze ngo umutima uraca Biblia takatifu akasema hapa kwa English wanasema he gave up his spirit. Biblia ijambo ry'Imana Biblia neno la Mungu biravuga ngo avamwo umwuka. He gave up his spirit. Biblia y'Igiswahili Kimombo iravuga ngo akaisalimu roho yake. Akakata roho, akaisalimu roho. Biblia y'Ikirundi nayo igasubiramo ngo umutima uraca. Akasema he gave up his spirit. Igifaransa ikavuga ngo in English in French randi l'esprit. Yene he gave up his spirit. Tahandu bavuga ko Yesu yapfuye. Hakuna ambapo amesema he died akakufa. He gave up his spirit. Yesu ndigeze apfa. Yesu hakukufa la hasha. Umuka wamuvuyemo. Eti ni roho tu ndio imeondoka. Iyo bavuga ngo Yesu yarapfuye bari baharibisha. When they say Jesus Christ died walikuwa wameharibu msemo. Mukurangiza ndibigeze bavuga ngo yapfuye. Kwa kutamatisha sentence wamesema hakukufa au kusema amekufa. Tumamvuga ngo ndio sababu umunsi nzarangiza mvuye muri iyi. Wakati nitakapo toka katika dunia. Nzambwira n'umuryango. Huwa naambia familia yangu. Tagira umuntu uzova unapfuye. Musiseme ya kwamba nimekufa. Yeah. Natasha. I gave up my spirit. I went back home. Nimutse. Nilihama. Data yampamagaye. Baba ameniita. Nitangazo. Tatangazo niyo ngo mudaheranwa ngo yapfuye. Musitangaze eti mudaheranwa amekufa. Yitabye Imana. Eti nimeitika mwito wa Mungu. Ni uko gusa. Mungu ameniita nimeitika. Mwarimu batuwa ko Yeremia yapfuye. Musiseme mumesikia tukisema Yeremia amekufa. Uyo muri Biblia. Yeremia ambaye wa Biblia. Paulo mzamu batuwa ko yapfuye. Paulo tulisema amekufa. Tumvuga ngaho ariho. Tunamzungumza ni kana kwamba yupo hai. Naseboza bagaseruka. Baba yake na mama yake. Maze nije wakoze nabi ngo bave unapfuye. Mimi ndio nimefanya kazi mbaya ndiposa mseme nimekufa. Akomwe ndamubabani bava ngo nyakwigendera. Eti wanasema marehemu. Ako iri jambo ninde wariza? Nani ameleta neno marehemu? Ndaliriwe. Nyakwigendera. Eti marehemu. Kuvuga ngo yamazara agenda. Ni kama wamesema amefanya vyema ameenda. Yesu yarabirangije akamaliza kazi yote. Ndirimbo yarabirangije Yesu. Umeimba wimba kwamba amemaliza kazi. Ndasoma kimwe 2 3 4 5. Nikasoma hizo kazi ambazo amemaliza. 5 gusa ariko reka dusubiremo ngo Yesu yarabirangije. Nikagusa 5. Ndugu waiteye neza numva imba wimbo huo ya kwamba Yesu amemaliza. Hapana mu mutima ho byabyaranye ariko mu mutwe naho numva sinzi ko mbaye. Nikasikia kwamba nimeguswa.
ariko mana we Amen. akomanda Imana yahaye impano yo kuririmba. Mungu amewapea iyo vijana. mumuririmbyi nani Kama ningelikuwa mwimbaji, narabwiye Imana wampaye kuririmba kandi nkaba umuvuga butumwa. nimemwomba Mungu kunipea kipaji cha nyimbo Biranga na kuwa mhubiri, sinabisingiriye kera. lakini Byamye bifa mwitangi. ikaribika sikupata. Sinigeze nja muri Sante School, papa ageza njana mu nani. Ndo gukwega kayoga. Baba yangu alikuwa akinipeleka pale ambapo wanakunywa pombe, Byageza njana badala kunipeleka Sunday school. Umwana nyuma y'abakobwa benshi. Papa kazashaka ngo tuse tujana. Nimezaliwa kwa nyumba ambayo ina wasichana wengi. Pomba Sante School. Baba yangu hakunipeleka kanisani Sunday school. Umusaraba Karuvari Yesu yarabirangije. Umusaraba Karuvari mufashe nyabo namukagire. Umusaraba Karuvari Yesu yarabirangije. Umusaraba Karuvari Yesu yarabirangije. Umusaraba Karuvari yarabirangije. Kumusaraba Karuvari Yesu yarabirangije. Kumusaraba Karuvari yarabirangije. Kumusaraba Karuvari Yesu yarabirangije. Kumusaraba Karuvari yarabirangije. Kumusaraba Karuvari Yesu yarabirangije. Kumusaraba Karuvari Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Ibintu Yesu yankoreye. Amen. Kile ama mambo ambayo Yesu amenitendea. Nari mubari konje. Mimi nilikuwa mtu mbaya. Tumbone gutya. Usinione hivi. Nari mubi. Mimi nilikuwa mtu mbaya. Nari ndangamye. Mimi nilikuwa mkali sana. Nanga gurutoke. Mimi singeruhusu mtu anyoshe kidole kwangu. Nilikuwa ndakundaga. Aninyoshe kidole hivi. Yesu ni mtu mwajabu. Amemaliza kimya, kamaliza kazi. Nguvu za damu yake. Haleluya. Na wewe ni hivyo. Ni hivyo na wewe. Neno ambayo Yesu amemaliza. Yatubabari ibicumuro bidasubirwa. Ametusamehe maovu yote. Aho muraza gusoma Abaroma 2. Warumi hapo mlango wa 2:13. 2:13. Hari windirimbo mwaririmbe. Kuna wimbo mmeimba. Mugende muyitekerezeho. Kumbukeni, mtakumbuka wimbo huu. Ndirimbo ndayivugiye kuyivuga. Nitawaambia. Ukumwayiririmbye ariko birancanga. Vile ambavyo mmeimba ikanichanganya. Muravuga ngo amaraso ya Yesu ngo yejeje ibyaha. Mukasema damu ya Yesu imesafisha dhambi. Amaraso ya Yesu yakoze ikintu gikomeye isi yabizera. Yejeje ibyaha karande akuraho. Aho ni unshaka. Yejeje ibyaha bya karande. Ijambo ryo kuvuga ngo yejeje ibyaha. Kutakasa dhambi, amesafisha dhambi. Kwezi ibyaha. Kutakasa ama kusafisha ifanye nini? Yezi ibyaha bigira. Ametakasa, cyangwa yaje kumaraho ibyaha. Amemaliza dhambi. None kubyeza kweza ikintu. Kutakasa kitu kugira ngo nikimara kikobe. Unaitakasa iendelee kufanya kazi. Niko kuguhima. Ni kama kuibariki. Afete
mugende simvuze ngo iyo ndirimbo ngo ndayihagaritse sinje wayise siwaombi sijasimamisha nyimbo hiyo. Ni mwewe mwahimbye Nyinyi ambao mmetunga ni nani? Mmetunga wimbo huo? Gisubizo. Ni hano. Gisubizo ya Rwanda. Ya hano. Nyira yari hano. Ministeri Gisubizo iri. Ni Gisubizo ministry. Njewe gusa naringize mugende mu bitekerezeho. Enda na mwibaze amaraso yejeje ibyaha bya karande. Eti damu imesafisha zambi zetu za kiasili. Twemezanye ko ibyaha zambi biri mu bicumuro ipo katika maovu. Tuvuze ngo ambao tumetaja yatubabariye ibyaha ya kwamba amesamehe dhambi zetu once for all. Ndagera naho ngaho ibyaha. Ili for puritude. Ese kwa murakurikira? Yego. Abaroma 2:12. Warumi 12:13. Icya kabiri. Jambo la pili. Yasibanganyije urwandiko rw'imihango rwaturegaga bidasubirwamo. He cancelled the written code which was against us. Imbere y'Imana before God habaga urwandiko ruturega. Kulikuwa na waraka ambao kinatustaki. Walawi cyangwa Abanyesiraheli ama Waisraeli buri mwaka batangaga igitambo. Kila mwaka wakitoa Biblia ikavuga ngo amaraso y'intama damu ya kondoo na yatwikiraga ibyaha. Ilikuwa ikifunika dhambi. Baada ya mwaka biga bicumuro bikagaruka. Na maovu yanarudi tena. Nizo zandiko zaturega. Hizo ndizo nyaraka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yasibanganije He cancelled the written code that was against us. The written code that was against us. He came and cleansed them. Abantu bazabiga kuri tablo ndimwaze mu buryo bazimira. Si mnaona vile ambavyo nafuta kwa kibao. Wogaruka ukamenya ko byari biri. Wakifuta kwa kibao unaweza kuona. Kubabarira gusa. Sio kusamehe. Yarabizimije. Amefuta. Sema haleluya. Mashtaka. Yarabifuse. Alifuta mashtaka. Urwandiko rwaturegaga. Wa mashtaka yote. Uko mkeye Satani akaturega. Kila siku alikuwa kishtaka. Asubuhi na jiona ndo tushtaki. Nibuka wa muririmbyi yaririmbye ngo. Kumbuka mwimbaji akasema. Nguya nibukije ukirani. Anaponikumbusha maovu yangu. Babashaka kugira gute. Anataka nifanye nini? Kunifanya nikate tamaa. Nibiryo uzubona ndivyo unaona unatazama. Nditware gusaba imbabazi ngo dutware amasaha. Hatungeomba radhi ndiposa tuchukue masaa. Tugiye gusaba Imana imbabazi. Eti acha ngo none tuombe msamaha. Tugira abantu nk'abane. Tuwe na watu 4. Yashitse none. Abantu bane mu gusaba imbabazi. Eti watu 4 wakuomba msamaha. Byari ijambo rimwe gusa. Ni neno moja tu. Data utubabarire. Baba utusamehe. Ibyo twatekereje nibyo twiyumvira. Yale ambao tumekusudia na yale ambao tumefikiria kwa mawazo ambayo hayafai mbele yako. Ibyo twatekereje byose si bibi. Kwa sababu vyote ambavyo tumekusudia kufanya si vibaya vyote. Vile ambavyo sio vizuri. Twarangiza tukama tuvuga ngo amen. Na tunasema amen. Bikaba biraranga. Na imeisha. Kuinjira huduma yo. Hakuna kuingia maombi ili Mungu atusamehe dhambi. Huduma yo kubabarira. Ili Mungu atusamehe. Byararangiye. Dhambi zimeisha. Urwandiko rwaturegaga. Baraka ambazo imbere y'Imana Data. Kana mbele ya Baba. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndabizi ko ndabinde. Haipo hakuna mashtaka tena. Mashtaka yameweza kuondolewa yote. Mana ngo kwayibona. Eti hivi ambavyo natazama Bwana. Ngo nteyiseseme imbere yawe. Yashise no kwimana. Mimi sifai Bwana. Uteyiseseme. Chacho ndicho. Mimi sifai si kitu. Mimi sifai mbele yako Bwana. Erega aya masengesho ni ngakurya ko bajya bantu 10 bavuze ngo bariko bibona ni nk'amahanzi. Haya maombi ni kama wale ambao 10 wamesema ya kwamba hatuwezi kuingia Kanani. Ngo bariko kandi ntibigeze babona. Hawakuwaona hao 10. Ngo ariko bariko amatubona turi kama hanzi. Wakasema eti walikuwa kituona kama mapanzi. Ikinyoma gusachuzi ubwo. Uongo mtupu. None na kuraje imbere y'Imana. Na wewe umekuja mbele ya Mungu. Kuna ikitangaza. Ajabu. Twebwe eti tufunze Imana. Asaba tunahifadhi Yesu. Tunahifadhi tukasungumuka tunahifadhi ngoro imbere y'Imana. Nakuja mbele. Sema haleluya. Ugasenga na unaomba huku kwanje. Ya kwamba nabwira Imana ngo kwamba ngo ndacho eti mimi sifai mbele yako. Ndi umunyororo senda ndafunzwe. Mimi aho mwage muri kamasengesho y'integeke. Achana na maombi kama hayo. Mana ndaje wa mungabo w'Imana. Ndaje urya wahamagaye. Nimekuja Bwana yule ambaye umeita. Omba hivyo.
Yesu akavuga ati mfite umugabo. Na Yesu anasema nina mwanaume hapa. Ega nico gituma. Ndio sababu. Hari abantu bazaje imbere y'Imana. Kuna wengine wakienda mbele ya uwepo wa Mungu. Kimwe nigeze kubwira Imana ngo imbi faranga. Kuna wakati nimwambia Mungu nipe pesa. Ariko ico gihe nagiye kwibwira ngo imbi faranga. Lakini hiyo siku nimeenda kumuomba pesa kubera inzi natanze. Kwa sababu nilikuwa najua pesa ambazo nimetoa. Nilikuwa na shida ya pesa. Nikaomba. Ngomare gusenga. Nikaomba. Sohotse nilipotoka nje nibuka yuko natanze amafaranga yo gufasha abantu. Nikakumbuka nimesaidia watu na pesa. Kureba mu gatabo. Nikaendelea nikafungua kitabu. Mwaka nafasha abantu milioni 2. Nikaona nimesaidia watu milioni 2. Na manza naka gatabo. Nikaleta kitabu. Nikaambia Yesu, nimba ntazo ufite. Kama hauna pesa, subizi zanje. Acha unirudishie milioni zangu ama pesa ambazo nimetoa. Ngirire vuba vuba. Nirudishie pesa ambazo nimetoa. Erega nasomye rya jambo ngo tubitse. Mimi nimesoma neno kwamba tuwekeze. Iyo dutanga tunapotoa watu atubisa kuri konti. We are just saving konti yo mwijuru. Kwa account ya mbinguni. Iyo ushatse rero gusaba Imana amafaranga. Ukitaka kuomba Mungu pesa. Uyigiye ngo ngorera kuri ajya yangu. Umegusa kwa account yangu huko mbinguni. Uyigira nda yari yo ngikukorere. Unamwomba akupe na bila kuwa na account afanye nini? Irakuze. Anakujua. Kuri konti wewe woja ukura amafaranga kuri konti nda yariho. Wewe unaweza kwenda kwa account ku withdraw pesa na hona pesa ambazo umesave hapo. Ibi mbabwiye ni ubuhamya bukomeye. Huu ni ushuhuda wa ajabu. Sohotse gute. Nilipotoka nje. Umuntu aranandikira ngo mtu akaniandikia. Kohereje ibihumbi 900. Akasema nilikutumia 1900. Na mamvuga ngo ni umubandi. Zaidi nikafikiria ya kwamba ni jambazi. Sikuwa namjua. Sinzi yaravuye. Sijui ambapo alikuwa ametoka. Alikuwa ngambo. Naje kwemera kwa amafaranga ariho. Nikakubali pesa zimeingia kwa account. Nilipoenda kwa benki. Kubera kubura ukongira nabonaga nubundi ntaho nakura. Mimi sababu sikuwa na pale kwingine nitapata pesa. Ndavuga nubundi reka ngene niba bamfunga acha niende niambie benki kuna pesa zangu zimekuja. Nilipofika bama bayama waka withdraw pesa wakanipea. Ampa amafaranga wakanipea pesa. Geza arengeje arya na tano. Zaidi ya pesa ambazo nimetoa. Warangize yamakuraho nimero. Na akatoa nambari yake akaitoa. Ndababara cyane. Nikahuzunika. Bwira Imana ndetse umuntu iyo yanemere nkamushimira. Nikaambia Mungu usingeacha mtu nimbira ngo nta muntu waguhaye ifaranga. Nimshukuru. Mungu akaniambia hakuna mtu amekupea pesa. Nagusubije ifaranga. Mimi ndio nimekurudishia pesa. Ta muntu uzumbwiriza gutanga. Hakuna mtu ambaye ananiomba kutoa pesa. Ibyo sinje kwirata ariko narabirenze. Mimi nimepita mambo haya. Kubera yuko namenye ko ariho nzaje gukora. Kwa sababu najua nikitoa naenda kugusa hapo. Kuri yo muzifara. Nikikosa pesa. Izana manira ukanga. Huwa nakimbia kwa chumba cha maombi. Niambia Mungu nifanyie vizuri. Haraka. Wewe ni una check. Wewe ndio uko kwenye account. Naandikira vuba. Na aniandike check niende ni withdraw pesa. Cheza na Yesu. Unacheza na Yesu. Twamenye mitego. Tumejua mitego. Unaonga kusanga wingi utuma ngurabo faranga zikuye. Nyinyi unaenda kwa maombi tunaita pesa. Nani atakupatia? Tuja kumeni zuza bana. Unless wewe ndio ubomoe milango ya wenyewe, uibe. Twarenze bijya baga batwigisha ngo tuzohembwa mu ijuru ngo sisi baba pasteri ngo bahisabuni. Wanatufundisha ati mbinguni ndio mtalipwa wachungaji mwape sabuni tu. Mwijuru ariko ara makote tuzambara. Mbinguni tutavaa masuti. Ari inkweto tuzambara. Kuna viatu tutavaa. Tuzambarira ni inkweto zisa neza. Tuache kuvaa viatu vizuri hapa. Ngo tuzohembwa mwijuru. Eti tutalipwa mbinguni. Nini utazahembwa? Nani ambaye hatalipwa? Na nyinyi mtalipwa. None. Sasa. Chaga tatu. Jambo la tatu. Ibyaturegaga yabibambye ku musaraba. Mashtaka Yesu akasulubisha msalabani. Biblia inavuga ngo. Biblia inasema. Kwa Kiswahili niko havuga neza. Kwa Kiswahili. Akagongomea. Ibyaturegaga. Mashtaka yetu. Haleluya. Haleluya. Yarabigotomera. Akagongomea mashtaka. Yarabirangisha. Amekunywa akamaliza. Akakunywa yote. Ikaingia kwa tumbo. Akamaliza. Ibyo Satani yaturegaga. Yala mashetani mashtaka shetani ya jioni na asubuhi. Yesu akagongomea akamaliza. Haleluya. Akakunywa akamaliza. Mubundi bwo bantu bwike. Una hofu ya nini? Unaogopa nini? Abaroma. Warumi. Ibice 2. Murongo wa 14. 14. Harya haruguru navuze urwandiko rwaturegaga. The written code that was against us. N'Abakolosai. Ni Wakolosai.
ibice 2:14 2:14 hatagira umuntu ugira ngo navuze bitari kusiye mtu ambaye atasema kwamba hakuna maandiko urwandiko rwaciwe rwashanyaguwe the written code that was cancelled Abakolosayi 2:14 the book of Colossians chapter 2 verse 14 yabibambye ku musaraba the written code that was against us crucified on the cross 2:14 2:14 icyakane yarangije jambo la pili kila ambacho amemaliza tutabaho kwacu tukabaho kubwe kutokuishi kwetu bali tuishi kwa sababu yake listen kutabaho kwacu kutokuwa uwepo wetu hakaba tukabaho kubw'Imana uwepo wa Mungu Paulo yavuze ngo ndio sababu Paulo amesema sio mimi ambaye naishi ni Kristo uri bali Kristo aishie ndani mwangu ariko iki kintu yaba mwari mucumbise cyane ingelikuwa vyema muelewe jambo hili icyo shaka kuvuga ni nataka kueleza nini dushobora kwigenga sisi hatuwezi kuishi sisi binafsi dushobora kwitwara uko dushaka hatuwezi kuwa na mienendo ambayo tunataka hatuwezi kuongea vile ambavyo tunataka kwa sababu vile ambavyo tunataka na kutembea vile ambavyo tunataka na kufikiria kwa makusudi yako ndivyo yarangije ku ndivyo ambavyo amemaliza kwa msalaba ngiye kubisubiramo nitarudi tena abantu babaye ibsigenge watu wamejitawala nyuma yo gucumura baada kuasi none abantu babibsigenge watu wakajitawala wenyewe na mtu anafanya vile ambavyo anataka anafika kusikiliza na mafikio rero hayo ndio Yesu yaje hizo ndizo kazi Yesu amemaliza twoye kubaho kubwacu ili tusiishi sisi wenyewe tubeho kubwacu bali tuishi Paulo akasema aravuga ngo Paulo akasema sio mimi Kristo uri muri nje bali ni Kristo ashena mumbona mukiniona nimumbona timubone Paulo usione mimi Paulo muone Kristo ndani yangu sema amen amen usubona iyo bakurebye bobona Kristo watu wanapokuona wanaona Kristo wewe ubirebye na wewe mwenyewe ukijitazama hari bitararangira kuna yale ambayo hajaisha Wagalatia ibice 2:20 2:20 Chagatano jambo la 5 yaturokoye igihe kibi ametuokoa kwa wakati mbaya reka ho tuwasome acha tusome Abagalatia igice cya 2:4 wa musomyi wacu 2:4 yaturokoye igihe kibi kwa wakati mbaya iki gihe kibi yarakirangije Yesu aweza kumaliza yaturokoye igihe kibi wakati mbaya ndio kwiganyira wakati wa kunung'unika ndio gusuhuza umutima wakati wa ndio gucika indege wakati wa kukata tamaa ndio gutekereza ngo ese nzaba wakati wa kusema nitaishi yarabirangije Yesu amemaliza msalaba afite igisubizo anajibu buri kibazo cyose kila swali unayo asome soma Abagalatia igice cya 2:4 witangiye ibyaha byacu ngo aturokore iki gihe kibi cya none igihe kibi cyarya the present evil age c'est le présent the present yes the present evil age kuko Imana data wa twese yabishatse amen amen hasome hasubiremo bahumva soma tena witangiye ibyaha subira mu ncanditswe suko baze basoma soma tena hapo Abagalatia igice cya 2:4 kubaza bagira witangiye ibyaha byacu who gave himself for our sins ngo aturokore iki gihe kibi cya none to rescue us from the present evil age kuko Imana data wa twese yabishatse according to the will of our Father. Nao nilikuwa mbasobanura iki gihe kibi nieleze nijukize gusoma the present evil age na mayeri cyo cyari cyakangaye ilikuwa ni ngapi chagatano ya 5 chagatandatu ya 6 sasa 5 chakane ya 4 oya mwandiko ko mubonye nimba arugeze ku 8 yandi ku 8 amba amefika kwa 8 amandike 8 ugeze ku 9 yandi amefika kwa 9 ni hivyo kugira ngo tubyoroshe nikabyo byiza yego ikingeze n'umubari wandiko umubari sikibazo ikingenzi ni ibyo ngibi wandika hanyuma yakuye umwe mushumba yabisomye yakuye umwenda wari ukingirije ahera hahera he tore the veil akapazua pazia he tore the veil tukinjira twese tukagara na sote tukaingia kwa Yesu tuna na mamlaka yote
maana tunayami maneno yake yote. Kisima wazi cha ajabu kinatoka msalaba tuliokunywa, maji yake ni maji ya uzima. Sema amen. Kwinjira. Mundu wese afite uburenganzira bwo kuvugana n'Imana. Yeyote ana ruhusa ya kuongea na Mungu. Mundu wese afite uburenganzira bwo kuganira n'Imana. Yeyote ana ruhusa ya kuongea na Mungu. Mundu wese afite uburenganzira bwo kuvuga ngo data. Yeyote una ruhusa kusema baba baba. Nta gutuma wundi muntu ngura. Hakuna mtu ambaye anamtuma mwingine kuongea na baba. Ngugende ngo nguhaye umutwaro wanje. Eti nimekupea mzigo wangu. Uzawikorere. Niposa ujitwike. Ngo nanje ngiye kurya. Na mimi nimeenda kulala. Oh, la hasha. Hakuna mwenye anajitwika mzigo mwingine. Uhuye n'umuntu aha. Umekutana na mtu. None ngo mwaye ibyifuzo. Eti umepea mahitaji na warakwemereye ngo arabitwa. Na yeye amekubali amejitwika. Mushumba wawe se? Ni mchungaji wako. Ni mudiakoni wawe. Ni diakoni wako. Ikorere. Ujitwike mzigo wako. Usange Yesu. Umpate Yesu. Mwenda warahavuye. Ameweza kupasua pazia. Shake ndangirize kuri iki. Acha hata naweza kutamatisha. Yanyaza abatware n'abanyabushobozi. Akaweza kuwanyang'anya wenye mamlaka na uwezo. Ibikomangoma n'ibihanganga. Wafalme. Yabambuye imbaraga. Akawanyang'anya mamlaka na uwezo. Abakolosai. Wakolosai. Ibice 2. Murongo wa 15. 15. Abaefeso. Waefeso. Ibice 6. 6. Murongo wa 12. 12. Yanyaze abatware. Amewanyang'anya watawala. Ngo n'abanyabushobozi. Na wenye uwezo na mamlaka. Iyo mubisomye hariya mu Baefeso. Mukisoma katika Waefeso. Hariya n'imbaraga z'abadaimoni. It was the power of the evil. Yesu ngo yabanyaze imbaraga. Jesus Christ disarmed them. Amapepo yose yayahondaguriye. Akaweza kuwa disarm. Niba ni uko ari imyuka ariko iyo bagira amenyo aba yarayabakuye. Kama angekuwa na meno angeongoa meno. Yabamaze imbaraga. He disarmed their power. Ese turi kumwe. Tu pamoja. Ivyo yarabira. He disarmed them. Ibyo gutinya amapepo. Mambo kuogopa mapepo. No gutinya abantu bakoreshwa na kuogopa watu ambao wana maridhi na mapepo. Yesu amemaliza nguvu. He disarmed them. Amewamaliza nguvu. None niki muri mu gutinya? Mnaogopa nini? Harabandi basuye kuzuka. Kuna wengine ambao wamefufuka ama pepo. Amapepo ndaza yonge. Haongezeke hawezi. Vile ambavyo ilikuwa ni hazai. Tibagira basekuru no banyira. Hawana babu na nyanya. Abo ngabo rero yabambuye imbaraga. Amewadisarm. None abandi amewapokonya nguvu na mamlaka. He disarmed them on the cross. Hakuna kitangaza. Ese birumvikanye. Mumeelewa jambo hili? Icyanyuma. Jambo la mwisho. Abaroma. Warumi 2:15. 2:15. Hasome. Soma. 2:15. Ni sura ya pili aya ya 15. Abaroma 2:15. Abaroma 2:15. Biblia yavuze ngo bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo, ugahanwa n'imitima ihana ibabwiriza, igafatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa se kubaregura. Amen. Ngira ngo sawa harekere. Nafikiri si hapo. Namwe mugende muhisobanurire. Na nyinyi mtaelewa. Nyuma yibi baada ya hapo mvuze ya haya mambo ambayo n'ibindi ntavuze na mingine samba si kijawabu. Yesu atahana intsinzi. Yesu akarudi na ushindi. Sema amen. Hallelujah. Ngo atahana intsinzi. Yesu aliporudi na ushindi tuba dutahana intsinzi. Sisi tukawa tumeshinda. Warangiza ndiposa baadaye aratubwira ngo nimugende. Akatuambia enendeni. Nimugende mwisi. Enendeni ulimwenguni. Hiyo ndio sezerano twasiga. Hiyo ndio agano ametuachia. Ni ryacu twese. Na ni agano yetu. Data mu izina rya Yesu Kristo. Father, in the mighty name of Jesus Christ. Turagushimiye kubw'uyu mugoroba mwiza. We thank you in this evening. Dushimiye ijambo ryawe watanze. We thank you for your word you have given. Kuva ku munsi wa gatandatu. Since Friday. Mu gatondo na nimugoroba. The morning and evening. N'uyu munsi wa none. Even today. Twabibye ijambo ryawe. We've come, we have learned your word. The
Bible says turi umurima w'Imana we are the fields of the Lord. natwe twazanye imbuto And we have come with the imbuto ari seed. ryo jambo The ry'Imana seed which is the word of nabibye mu God. mitima I y'aba have bantu planted in the hearts of them. ijambo ry'Imana The riravuga word ngo of God says, uzumeza and you one who uzi makes ukuza grow, imbuto the one who grows ni the wowe crops, wenyine is you are the one. mwuka wera The Holy Spirit ufashe iri teraniro help ryose the congregation, umuntu Lord. umwe wese All everyone uganiriza ubugingo bwe speak to him kugira ngo atahure so that he may understand. asobanukirwe He may understand kuruta uko navuze more than how I have mu izina rya Yesu in the Kristo mighty name of Jesus Christ. waratsinze You have conquered natwe them. turatsinda We have overcome uri with you. umunyembaraga You are powerful. izo mbaraga That's the warazidushangije power you have given to muri us. izi niko yaririmbye I'm the singer, wafashe son. imbaraga You zose took all the power, imbaraga zo mu the bumana spiritual power. udushyira muri Yesu You gave it to umara Jesus, uramuduha and you gave him to aba us. muri twe He's in us. akorera muri He twe acts in us. avugira muri He twe works in us. nta mpamvu There's y'ubwoba no reason of fear. dutinyure We don't have maze fear. turusheho Let us kugukorera have confidence mu izina and rya Yesu serve you. Kristo In dusenze the name of Jesus Christ. we pray. amen Hallelujah. imana ibaheshe Mungu umugisha awabariki sana. mukomeze mugire ibihe byiza Mbarikiwe.